Ner malaken yam kejen guasame ban Ruaacni ban jaling. Raja banling jen guasame mendan en chala denu shitwalk ban jaling no rewucha kasa Sudan te go do badan la kwakan nan ka jere wucha kasa Sudan tinnon ka gwasan tigol chala denu te ka container ti shop ko kudang wan ti te ka kwak ti te kwak sa Sudan dial tegatin kan kwakato chaga kapchong ka Kenya towards Mombasa ki Mombasa port ban Ruaacni ban jeling kel ko de Lääri titine de kan ko shu gonnatin kon gor kon ka de goten mi jira ma jidi de ngot kan kon na latan do brana kap ka kwakata pingeje de jogno jin gore bi jin waka nasin ko ken ko blatin kon tinnon ka kan waro line TV bi kan chamala shukkeje ban Ruaacni chalat gwasme no container ti chopka kudang wan tete kwak sa Sudanese neten ke tete kwak radian chaga peno de gore wika sa Sudan ke chaga kapchong ka Kenya towards Mombasa ban je chuling kele nono ashirmen chaling gwasmo katainde shalad no sha containeri ti chobu kudang wan tete kwak to dit radian tinnon ka wini ko ken wi mon tin la kwak ji sa Sudan ke tin la nangare wika sa Sudan chaga kapcho ka Kenya towards Mombasa ki to yir gwasan la kwak nun ka jem ko lokano yurkan tolbok piny ke yurkan yopin ka kuumɛ sa Sudan chine kon la kwar tin la tolbok tub ke ki la kam ke chiken kwak to chiken peno de kan ngare wi ka sa Sudan chi kwakan tam chi ka gak ka Mombasa port ki towards Mombasa chine ti la ji kwak ni jalat no yowoto ba ko tub chi kwak shop kan numuli ajan gwal danan la kai South Sudan kene Uganda kai jan gwal danan la yow ya tub ko tin ki tolbok kallok ramadan la kuara ki men tolbok te finde chikan la no mukan yow to kan ka kon ngun nika port Mombasa ka Kenya cha kwa to cha ga bunang rewu cha ka South Sudan kan ne tin ko la ji kwang ne akane kan kwak ka kon chu kun numuli ba yow to ba kulo o yuɔr ji kwang ne kan kan no sha gwasan la yow to ko tin sha je ger ko yow no la ga to ka numuli antama cha latini kan no bu yow kan yuɔr ka Kenya ka port Mombasa Ramadan la kwar sol boka ki mala sol boka kan itin kon tin non kwak gwasan tigol je jelad no nene jelad no container kel ki any yom kel na to kwak reide ba you to shop ko kudang dok wiri jen $10 ba yuɔr kan you ti kan you ren contain bu container kel ba yuɔr dollar ka container chop kan kudang wan container kan kudang wan container ti bekel ba te kudang dok wiri jen dang $10 to yuɔr ka Mombasa port ki towards Mombasa gwasa dan te babur dial te gaten gwasa dan non ka kwak te go non ka win te gol ka ja aji kwang ni ne kan yu wato shi kan wana long shi kan yurin ko na ngai ne ka te la yor ka pin won ngum ji yo shi ka rodi are shi kan la no na me shi jan pe ga dan la yor ka pin won en do bi shi yor rep ka je ki tol bok mi jaro rep ka je bu container kel betene ko dio ko jandang bi shi kan la do na me shi to ki shagwa shi kan kwar kwarian kan ji South Sudan tin te kwak Mombasa kitin kontin chi kwaken kap ko Mombasa kan yugo no loin kwako bine ko yorpin nika numuli ki ka kai South Sudan kene Kenya chinede kontin let ka South Sudan Revenue Authority Office ka Mombasa chikan logo no bijinya gaska bikan yugo kan yorpin kan numuli kan ba yo ba yorpin anika Mombasa cha Ruaacni ma cha jala deken ala container kel para ga yuri kudang dio jendiech ka container dangwan container to kudang wan de ko lo par ga yudi mi kudang diech kudio ko jandang $10 mi loy karo no kudang wan de kan yuri shop ke
kin de jen ngwan kin de kor jen ngwan dollar de kan kanu kan pe yon kon ngor ke de kan yor pin kan ne kon la ji container ka ka chi ka raja mo shi kana lok kani yo de shi ngwan long ka nyok gone no bne ko yor pin ne ka numli jen gwa dan ba yo to ba yor pin tin sha chu lok an tam ngot kwa ka to shi ka gak ka mombasa port ko shi kan lok no bu yo ba kan yor pin kan na me shi jen thok de na me do ma gat ko ko ke je mun na ka je ba yo to ba yor pin ne ka numli shi ne shu ka border dung Uganda kana so Sudan gwa dan la ka tup ko tin shang ki jen gwa dan la ka tup ko tin won jen la dan yin ga jen gwa sme mi jram jidit ke jen chalno me gor no jen bitin nyoga nasen ko kien biata kamal bye bye